Craft pivo sad je novi hype u našem društvu, ali u biti craft pivo postoji oduvijek, od kad su ljudi prvi put skužili da mogu isfermentirati nešto i dobiti alkohol i zabaviti se dobro. Punac mi nije dao u konobi da radim vino, pa sam morao raditi pivo. Šta će ono, prije pivo bilo, kako pivo piješ, ladno. To je bilo prije. Onda smo nekako prešli, aj može tamno i svjetlo. Možete skuvati doma u loncu od 25 litara i u staroj čarapi. Bože prosti. Nije problem za skuvat pivo, ali treba imati taj jedan moment sparivanja okusa. Nekako cijela ta kultura oko tog piva mi se svidila i privukla me, kao se reče, tipa druge pivovare što postoje na tržištu. Ne gledamo se kao konkurencija, nego se međusobno pomažemo. Neke sirovine ne možeš dobiti pa zoveš u Zagreb, zoveš čak u Sloveniju, di god treba, zoveš, pošalješ poruku, treba mi to i to, dobiješ dosta brzo. U biti jedan jako ugodan posao. To je sad momentalno meni posao, ali je jako ugodan. Znači nema kao neke konkurencije da se gledamo preko nišana, da se mrzimo. Za napraviti pivo od namirnica je potrebno, kao se reče, osnovno ječam, voda, kvasac, hmelj. S time da znači ječam je recimo kostur pive, tijelo pive koje znači kad se pije od boje pa do izgleda, do pjene, to odrađuje ječam, znači taj ječmeni slad. Hmelj, šta ekipa uvijek misli kao najbitnije hmelj, on daje sve arome, gorčine i to, ali je dosta je, kao se reče, on u biti spada više kao začin u pivu, nije on toliko bitan i po meni kvasac je najzanimljiviji inspektor. Tipa ja sam naručio neki kvasac, autobusom mi je poslan iz Poljske, jer ga nema baš svugdje jedan farmhouse, norveški kvasac. Ja sam bio uzbuđen čovječe sa tim kvasom, šta ću raditi, ja sam baš sam isto se naježen, kako mi je to bilo baš pravi pivo od toga. Voda se da prilagođavati, naša voda je na primjer voda u Dalmaciji tvrda, što je odlično za zahmeljene pive. Znači, ako ćeš raditi ove ilove šta mi radimo, to je, mislim, nema tu previše, treba je očistiti od stranih aroma, tijela i toga, ali u biti voda kao voda je nama vrhunska, osim ako ćeš raditi lagere, onda su to druge stvari. Dosta je u biti širok spektar, mi sad radimo stout koji je iša kakao, kava, nešto laktoze, sad se još, mislim, Bili ga još doradija sa vanilijom i burbonom, čisto da još dobije jednu zaokruženost u tome, tako da baš craft pivo dozvoljava jednu igru kompletno sa time. Mi što radimo pivu dosta se trudimo, znači svako malo je neki festival, edukacija, pokušavaš objasniti ljudima da je piva više nije samo ladna ili svjetla i to je to. Za pivarstvo se kaže da je spoj umjetnosti i znanosti. Umjetnost je napravi dobro pivo, znači umjetnost je kao i kuvarka napravi dobru spiznu, znaš Samo što je ovdje dosta teže replicirati tu pivu, a kad uspiješ replicirati te okuse što si napravi, a ti si u biti, to je taj spoj između znanosti, znači. Industrijska piva. Pa osobno može biti kvalitetna, znači ne mora biti craft da bi piva bila kvalitetna. Sad industrija je problem njihov je što oni vode politiku svoje proizvodnje isključivo na isplativosti proizvoda, a ne na kvaliteti proizvoda. Znači ja ću rađe izdvojiti, tipa što smo radili pivo, naručit ću posebno kakao koji košta 3 puta skuplje nego ekstrakt kakao, možda i 10 puta. Sve više industrijskih piva kad pogledaš, oni se hvale sa 3 sastojka u sebi, misli koja 3 sastojka imaju u vodu, ekstrakt hmelja, znači više uopće ne koriste hmelj, nego ekstrakt hmelja sa pojačivačom okusa, tako. Osobno je ne konzumiran, mada opet kažem, postoje pivovare koje svoje komercijalne pive naprave dostojni čovjeka za popit, znači nije da je baš svaka komercijalna ne valja.